Zdravo! U današnjem tutorijalu ću vam pokazati kako da skinete ili instalirate sa CD-a Mafiju 2. Ovo sam ja narezao, a sada instaliram. Idete na Run Setup. Next. Ovdje birate gdje će da vam se instalira. Možete gdje god hoćete, meni će u C Programs Files 86 2K Games Mafija 2. Ovo je da li će da vam se na ekranu pojavi ikonica. Ovako, ovdje. Ili bilo gdje. Idite to šrafirajte. Ako vam nije šrafirano, šrafirajte. Idite na Next. I sačekajte da se instalacija završi. Kada se završi, vidimo se. Ja ću do tada stopirati. I sada, kada se instalacija završi, ovo vam je direkt. Ale pjusis. I štiklirajte oba dva. Obavezno štiklirajte. Obavezno štiklirajte. Odvezno. Potom idite na Finish. Sada I accept. Next. Vidimo se kad se ovo završi. Kada se završio i direkt. Sačekat ćemo da on kopira fajlove. Čekamo. Idemo na Finish. Čekamo malo. Zapiši se. Next. Čekamo da se završi. Kad se završi, vidimo se opet. Kada se završi, idite na Finish. I to bi bilo to. Sada samo još da krekamo. Idete oko My Computer. Idete u My Computer. Onda desnim klikom na ovo. Open. Uđite u Crack. Ovo sve kopirajte. Sve. Ovo. Kopirajte. Copy. X. Ovdje. Mafija. Idite isto. Desni klik. Properties. Open file. Location. To je to gdje ste instalirali. Location. I ovdje kad vam ovo izađe, kopirajte ovdje. Samo desnim klikom i paste. Ovdje idite copy and replace. I sačekajte. Čekamo da se kopira.